makuti yao kulimbose kutaha kanyo kugeta ibera kankosa kafa kutaha so roba tipika orokapena kishta bwati Deli Mose agamba kutaha kani ipano wana wa Mulungu kosa hii ifunika kutiewa nisafuna tiende mubuku ya Exodus chapter 12 tiambile mavesi yake ya 7 kutitive kutikutietwa kwa kosa hii inje wa munjira yota verse number 7. Exodus chapter 12. And thou shalt take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper doorposts of the houses, wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden at all in water, but roast with fire, his head with his legs, and with his pectorals thereof. They shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning shall burn with fire. And thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Siko msogoleli nagamba kuti ikani yaye ali yense akaiva amasangalala nayo. Amen. Imasangalasa nikumbukira sikura ilasiya 2020 na conference tima chitako cha badi betais pamono kuti guys ka conference kaliko badi stiza komboka ye inkali na kuchange kumine pambe vuto chokera kutali bwati badu kambera kuti kuli ye ufendera mafu ikani ya yesi na yamile siku ya lero kapenda mu generation ye ilipo mani na kudala na kudala inalipo ikani kuliveo kuna kuchika chabe kuna kutiba watu wapaki chitako ati kani ya ye John chapter 6 verse 24 tiende nayo masogoro tuona Yesu hata siliza kupanga mkate baadhi watu then Yesu aya ambapo aenda inakwa na tawo ya mabala hapa kumsakia so bamusakira kutamu mnyamata huyu aenda kuti mnyamata aenda kuti tisibele ngabona chichewa tenga kwa mchichewa mawate kamula antu limene linaima siti ya lija la nyanja linaona kuti palibe ngalawa ina koma imodzi ndikuti Yesu sana lowa pamodzi ndi akuphunzira ache ngalawamu koma akuphunzira ache adachoka paoka koma zinachokera ngalawa zina ku Tiberia pafupi pamalo pomwe adatiapo mkate mene Yesu adaimika. Verse 20. Chifukwa chache pamene kamula antu linaona kuti palibe Yesu ndi akuphunzira ache palibe iwo oka analowa mungalawazo nadza Kapenawo ali kufuna Yesu
ndipo pamene anampeza iye tsidya lina la nyanja, anati kwa iye, Rabi, munadza kuno liti? Yesu anayankha iwo nati, Indetu, ndinena ndi inu, mundifuna ine sichifukwa munaona zizindikiro, koma chifukwa munadya mkate. Amen. Vantu Yesu atasowa aenda kusidya lina, chikulu cha anthu chinayamba kusakira Yesu. Aenda kuti mnyamata, aenda kuti mphunzitsi, wapika pamazi, wapeza boti imodzi, yenda maboti kulibe, kutanthauza kuti Yesu kuoneka teuka sidya lina, sana ende kuophunzira ache. Ophunzira ache anaenda paoka, Yesu aenda paika. Bati wanakwera maboti yena anakwera, Pita tauka kuti wakamusakire Yesu. Wamwayi wanji wanampeza Yesu. Watampeza Yesu, then wanamufunsa, nanga mphunzitsi, kuno komwe mwazipeza munakwera liti? Instead yoyankha kuti nakwera mairo kapena nakwera usiku, Yesu anachosa mawu ndikuyankhawo mandulo kamba kuti, nisiwa kuti munisakira, ndiponso simunisakira kamba kazizindikiro zomwe munaona. Munisakira kamba kaye, kamba kokudya, kamba kamkate omwe munadya. That's why munisakira. Kodi ndipoza izi sizichitika siku ya lero? Vambiri tisakira Yesu kufuna kudya. Njala ikakushokerera ukakhala pansi chamene chikwera fast mind kwako chakuti nipeze mphunzitsi, muyakini angachite profesai njala pamarapanga nishi naipisha. Yesu akamba kuti munisakira noti kamba kazizindikiro zomwe munaona, noti kamba kautenga omwe munamva, koma kamba kamkate omwe munadya. So musakira ine kuti mudye mukate kuti. Then tikaenda namba sokolo apa, ikamba kuti mutayira nthawi kusakira mkate omwe uwola. Bana wa Mulungu, tikumbusane kuno bwino. Uku komwe ndachokera uku, mukate omwe tinali kulandira ni mukate wokudya. Ingati suna ni mukate wokudya komwe mwachokera uku. Ningakune kwemya kwanja lero manuza mkate omwe munali kudya, ingati si mukate omwe munali kulandira kusiti. Mukapita mukachisi, mupusa alalikira utenga, mawu yomwe yapera, mapesi yasekuliwa, niyakuti vuto lako lisira. Umoyo wako usinta. Osawara, usanenka wachikupata kutilero obara t-shirt, mayoza obara suti na jacket, na tai, ndiponso banja lako, isakuyopa kuti kodini wamene uyu. Then akasiriza kubusa hata declare, I speak in the name of Jesus. Then what the amen? Nipuna nikapare suti na jacket, umoyo wanga usinta. Kodisi wamene Yesu wali kuuza kudisi munisakira kamba kazi zindikiro zomwe waona. Munisakira kamba kokudya. Bana wa Israeli komwe wakumva kuti inkosa yomwe takeza, magazi yomwe taika kudofremu, stikaya kuzankala ye kwenda kutumba chape. Yes, lero tike sura chirabanja walina kosa yao yomwe wazaja.
watenga utindo pasikora pasi lonzi kulikonse komwe ungapite utenga waliye watenga ulamuliro pena paliponse. Amen. Si first time kumba utenga wakudya nkosa sinapetwa mutaudi yana maisi bena tinalali kilio utenga wakuti bena ni mpuku mwambela utenga huyo kulipe kuyenda kulipe kusunduka time ya paseka ya meneita yomwe wazatu wanaitenga mu April hakama kutipitani kumanyumba isesti kwila mlaza this time around kusunguruka nao murodi yai awe muona wachita soni woso heni natea makutu natimimbe wamene sivali woso kuti nkani ya utenga wote tijia ujina ya bwaji isesti kurupilira mchora milaza dikupita nayo murodi mwamene wachitira wazatu iyai hivi vinapita hivi pitani kunyumba ingati mulibe nkosa mugwire nkuku ingati mulibe nkuku mugwende pa market hapa ni vochipa ni 35 kwacha by the years 35 kwacha kuku msukuli yote hapa ya bravo 35 kwacha mugure osaenda kwa neba because awali umusiwanaendelane kwa neba chia banja inali na nkosa ya eve yomwe inali kuja pabanja pamene yao so naimwe mukese mabroila yamene muzagula paroti na wana wanu Bible ikamba mutosa pika ikamba kuti kushoke itamtauza kuti musita prai munyumba na wana wanu nati Jesus tenga wabwera sestikwira mulasa mwamene wanzatu wachitira vinapita kwa mulasa koma tirina yatu ni kugula broila paroti no inkesa because ulipe nkosa yokesa Bible ikamba kuti nkosa ndiye yomwe ili kukesi iyi nkosa yopanda chirema nkosa ili bevuto nkosa ya kuti siolemala nkosa ya mbuyo nati kubusa ikali ya bakuni ngondora kumutima kama ulitisiana na mamuraza manja otuza kwenda okura broya paroti hapa broya na mendo ya bili ai nati kuku ya matiza kura ina mendo ya bili then mu Bible muli instruction yomwe kama kuti Mose wauze wana wa Israeli wasafundure ngosa hiyo hey manje kai kuku stima fundura then aboro yanga uti yes that's why na kama kuti kukule kuku because kuku si funduliwa manje ngosa ukaeleka pano zaidi ya kwa Josa fundura ngosa tima fundura nati ya misa yaenda msanga maji nati kusaba na utanga siwamene wana wa Israeli wataka utenga wakuti baba kosa ikesuliwa basekelera very good kami yaliye ni pamuzipati solo bacha sara hapa Mose tiuse tipika orokapenda tisoka Mose kama kutosa pika hii ni kushoka very good kushoka skoputa hey wana wangaletani manaifu huko waita naifu inora wawa then Mose kama hey oton osafundula ishokeni na skini sochabi akaba Mose omba ipwando ni abwaji tiambe kutia na skini na usaku so akaba kuti sochabi njema menaifunira mwine watu kutimu ikesu alright Mose taifa kali don't worry usaku uzapya pamuliro skini kapya kurobwino imanukira sometimes leka chosa wata bema tumbo nena kama kutaa oza chosa matumbo ni kutumbulia kumozi na matumbo amen then kubusa kama taa mkachua broida hiyo matumbo mkachosemu mvinemu
pombo hiyo. At least mapomba kwa tumachano. Azivai kumapika. Kumapita na bwaji. Kwa mena makonda mdara kutamani na kesura. Kapika mbaya. Koko ya mena utuuza hii. Mutu ipesembo. Uyu mutu ipesembo uyu. Because nina utenga umeni namba hii. Okamba kuti. Ripenga ira. Pasembo ya kosa. Nadega kumbuka utenga. Tinaiwa. Tenga ni wabwino. Mulunga ngana chitira jifundo. Uzafika. Mwatopa. Nani kubuza na mataa. Ivo pasembo vilibe jibu. Siwachabe kuti. Mwake mabroya kwa nyumba. Paseka ya piti. Ati sikombo takombo wataenda kwa nyumba. Batikani ya siku yale na wana wa Mungu. Ni akuti. Why? Tinari wanalikutia. Kosa yosa fundura. Why itietwa? Yosa chosegwa matumbo. Why itietwa? Pokutia kulipe kupanya bonzo. Why itietwa? Pokutia kulipe kuchosa mutu. Tabdura chabe hapa. Mwazi uchoke. Hei mwazi wachoka. Leo mweta ika kumagopost kuja. Kumadopost I mean. Hei Roma. Akamba kutibutu msa uchose. Usieni wapilili na zota. Uzi wakuli chintu chimoza mire na punzira ika kushoka mbuzi. Gati kuli nyama imoze mire sima varame insuro ya. Ni mbuzi. Mbuzi mtu wa mbuzi nga utega so. Beba makoza mutu. Wausho kapa mulilo so. Mese ya kara ya ranga na yalizo. Deni Roma. Moza uza na kama iskena. Taitenge nisocha beikona. Muishoke pa mulilo. Ika ya makupya wala. Ni kutufura. Ni kutya socha be. Pamena uwa na mtima mbuza. Nifura niambile kuchimero. Nyosora pamena boyaba kuti. Batikani iliko ni akuti. Kulipe kupanya bonzo. Pokuti ya nyama hii. Hii nyama yote kazi yangu hiyo. So wana wa Israel wanama kuta enjoy. Because ichezo omega funny. Ilipeka kumani drama ya mene. Wasekele na so. Adiwa wawa kulipe kupanya bonzo. Ni kutia chape steki yeka yeka. Okay. Deni mosa Afrika waza kutee. Kulika instruction kenda ngo kamene na randira. Eka instruction kamene na randira nikakuti. Simuka kia ili nyama. Palipe mpilipili. Deni wawesi wana likudia mpilipili. Wajabwa. Wakamba kuti mpilipili muti. Wakamba kuti ifunika ya mbili. Mutenge chape. Mwikire pafupi. Ukanyozora mpilipili. Wanyozora kunyama. Ukutya. Eno. Tinakamba rasta yukuti. Muntu omwe akutya. Chokutya tina pilipili. Ona wali next job. Ama mbeka hata. Ulione kayewa kutya kusaitu. Niyoka. Amen. Amen. Sasi mkambeji. Nchabu na chumwele kuna ukama. Wana musa utendo. Ingati. Unarari kirigwa kutubi kwa kuso. Unaomba. Wena mungazika pati kusogolera ngo kuruza. Saberenga Bible. Mavesi ni ambili. Amen. Kati Mungu mafuna mavesi mzabo kupasa. Koma utega umanira likira pano. Nutega wachipurumuzo. That's why mtima wanu chitira umboni kuti pati. Ikani sininga kusire ola ugoni. Nikunika nivele puno kuti mantia tweyanyama na pilipili. Yanali kuveka bwanji. Patawu we. Utenga umatiki kulalikira kwa uchakira mbuge Exodus chapter 12. Ya mileta mepa wani wende kulast uzambera. Veni ni kulalikira kwa kuti vichokera tenga wa Mungu. Nima konda kukuruza. Nima konda kutamanga. Because ni kulalikira kutenga kuwa tuomwe akura. Aye akura pamuziwa Mungu. Apostle tukuri kwa yamba ulalikira. Baroti pachi. Kila mafundi kama vesi ya mbili pachi.
because bantu bafunika bangera wina ali kubereka kuti iyo pilipili na ikwera apona na vera na chupa zone si uyu mnyama atari kulakula koma n'uyu ali kubereka pai. Amen. That's why crusade ifunika kuti zona timirire japo mwetiza pasura utenga wa pilipili pino koma tenti tamangena batamba utenga uyanyamata ni kutenga pilipili kuchibo ni kuikata pepa kupita nyama ili hapo yeni boy pafupi ya pilipili dada kama kuti mukalipea kutia pilipili pafupi akutie sikomo osaja embegezani wose kufunika mabelt mchiuno baba kufunika wambanga belt ya kwia mchiuno Chinese ndiye wazopanga belt yesima ukatikaka ya kwia so onya ya bamasi ya tamanga kwani trousi ngaendi but belt zasara mchiuno dia belt yomaifunika emenei pokuja mkate pokuja kose pafunika belt not belt yomaivende ukaona belt ivende na watu usatifera ulikuja mkate. Amen. Ikwila kunopila mbuyo bana nona ikakwanja mkosi wa mzaki ambesesa kunopila mnyama tipuzisa Yesu ukaona vitu vili kuchitika mjira yote so watenga vikumba vankosa so mwe wadali kupaya kutara kai kutara wadali kufundura wakafuna kutu so ni kutenga ili hapa ni wasiane. That's why wakama kutoza fundura unafundura kutara ili nye paseka si funduliwa tani ni kutenga belt ni kumanga mchiuno akamba kuti Mose tamanga mchiuno mabelt ya tamanga niyolimba ni ya chikumba akamba kuti sikomo roba simunasiriza hapo kufunika sapato kumenda because ikosa sitiewa palibe sapato kumenda ikosa ya bwaji ya kutipoitia ukunika unapara sapato kumenda osatima slippers ukabarabea para unyama tali ukuja ukufa pamela pape ukuja so ukunika sapato kumendo sapato yomaibara vibombo vako vosi vilimukati one sapato ili sapato kumukira kuti ipangi wana chikumba chankosa asini muna kuikwenda utani leo tilipakani ilipa mwamba tena kama tutenga watu niwa utani ipaza tizama kutura pamono so tienda nao kufikira ukasire enda panja pa usumburuke kulibeba kitama pepero uzabeza wauza na sakawa fulani sapato pata fulani sapato titi kitama pepero mkati ukawauza kuti hapo pepera siku kunika kufulani sapato ukunika wabara sapato Deni mazamuza kama Yoso suo na Mose kuti wanamuza kuti kuna sabato niba holy ground famina wa imilia waimara kuti Moses famina wa sabato atuonesa vibombo baba atuonesa tika vipenda vilite kasi tiporo kumana na 10 commandments kupai manje yonda na mlo yamino upokelela yamino atuonesa vibombo panja para sabato kuti ute kosa ingati sopa na sabato utifera ukutia konsa. Amen. Eka ni pelele Roma kutenga watu. Leo utenga watu wa siku ya leo. Ukama kuti kunyemetwa kapenda kutetwa kwa kosa ya Pasaka. Last week
cha wiki tinaphunzira ati Yesu ndiye Nkhosa ya Pasika. Lero ndili pa part 2 yaikamba kuti kuthedwa kwa Nkhosa ya Pasika. Osapwanya bonso siko musogoleri nitamangiseko pang'ono vantu vakaona monga kuti yaye vitu vina vivutisa. Nipaseni koni Exodus chapter 12 niambile pa verse 7 ya meneyo kufika pa 8 Verse number 7, Exodus 12. Siverengesa kaili vaneva mapisha vivanda. And they shall take of the blood and strike it on the 2 side posts. And they shall take of the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper post of the houses wherein they shall eat it. They shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Anyamazo ndi kuwaza pa mbuto ziwili za chitseko ndipo asatengepo magazi ya Nkhosayo asawaze pa mbuto ya chiseko ndiye dofremu ni chichema ndiponso pamwamba pa chitseko cha nyumba mmene adzadyeremo ana ankhosawo. Adzaotche nyamayo ndi kudya usiku omwewo. Adzaotche koti ndi kuyika mpoto tatirako mazi. Adzaotche abeli kutemchendere pamozi kuromba ndipo azaidye ndi buledi opikidwa popanda isiti pamodzi ndi masamba owawa. Masamba owawa ndi matepu. Unakalako kumuzi. Masamba owawa kuli mitengo zina zakuti ukatyola so kudya so utunya. Sisi wamumaitana bwanji kuma chichewa kusaidu. Nikategemea wabaitana tika karamba. Nikamena ati mwana karambara upaseri kakaramba aje kudya so wawa upala kumeso so ukumera. Tera mwana kumpulika kuchita wanyama walusi wati pomwe kudya Nkhosa hii muishoka mukaishoka mufunika masamba owawa muike pafupi ni pilipili wana wa Mulungu. Then mukudya na mkate uli based mkoditiwa na kuti John chapter 6 tikabira mavesi yake ya 50 kwenena usogoro suona Yesu akamba kuti tine mkate wamene sutupisa tupiramu masitate wanu wanadya mana ndiponso wanafa. Ine nikupasa ni mkate wakuti mkadya siku zaona hivi. That's why ukaona kama kuti mukudya Nkhosa hii na mkate uli based nitumira Yesu Kristo ziko somba yashoke wanyama osabwatusa mumazi. Hapa na kuelenga Bible nona monga tingaone monga vegetables na stiku nisakukumula kupaza chisazo chipotuwa. Why Mulungu akamba kuti mushoke ndikuna litenge wamudala wanalesi kwa kuti ya murambati koma chiprimu ngati ayi. So veti chitapano chivereka Bible ndikuna tione why wausi wakuti osabwatusa mumazi. Vana wa Mulungu tenge muramba ulibe vikamba ulibe mamba ramba tuwike pawaya titenge chiprimu chisomba tichiike
tishoke tinge pamuliro. Kodi kuniuza kuti primu yatu ikakala affected na mulamba uli apa vishoke wa pamuliro. I don't think so. Because China chisipiera pacheka manzi yachoka mutubi yakwera pamuliro. Primu na ebe ali apa manzi yachoka mumubiri yakwera pamuliro. China chisazipiera pachebecheka na China chisazipiera pachebecheka. Ni kwamba nati unuza mtuka ya primu ukakambukia na jakona muramba pamoja kuli wala kutia muramba asatia muramba akakambukia nipera kwa primu kampeka na switch mkamo kuli because muliro ingatushoka umachosa manzi ali mutupi mwanyamayo. Amen. Dipaso manzi yakwera pa muliro sunga yaone manzi kutandarika na waya kwendongera munyama ilikucha iya so ukaona Mulungu ausa Mose kutiyo nyama sio patusa mumanzi niyo shoka usiwe kutizi piera kwa iyo yoka palipe kuti umangena kwa supu ya tansi, umangena kwa supu ya ng'ombe, umangena kwa supu ya muramba kulipi. Wana wabu mureka pata baroba beti chita ni sehemu na kujini kutama kisani kumarembo. Then takwari faya prima zipira pa yeka muramba uzipira pa yoka palipe futu kenti tenge primu ya mene hii titenge na mramu hewa pika Bible ya kaboni tisamlambe pamara cheti vike mpoto cheti tira mamazi mabelo china jipulika kuzipiera pa ito choka vili mpoto titile basi tinge pamuki visa pwanda yote chauza pesa mpoto ni chani unga kamba kutapa ni kutaka primu palipeka muramba mkati mkaprimu ora wapenda ungatia muramba nokamba kutia mulipeka kaprimu keka mveka mkati muramba tao za pesa ya karaporeti za pesa muramba wangena ndevu munyama ya primu mwabele munja nae primu za mpesa mchila wapeta keka kiusi muramba mwabele vipika na mkate mwabele munja uwana chani pautenga wakuti usaike mumazi shoka kasi tikaona Yesu akamba kuti shoka hiyo shoka ni nyama hiyo osapika ni doctrine wana wa Mulungu ni tumbira Yesu Kristo. Hakuna tishoke because that's what tikapika tizapeza nyama na supu ya muramba yange na mbuzi mukosa leti kute kijana kumozi na kumpa hakuna tishoke osangamba because mukaingamba chabe mukachosapo matumbo chabe mwachosa doctrine ya Mulungu ya mwetu kunika kulalikira yokwana yosanyemedwa yosaikiliwa itiani na matumbo yake sote tumamele kutenga doctrine ya Yesu Kristo kulipe chinachozedwa kulipe chinaikiwa yokwana ilitakitili socha Roba taona leo taenda ku Bible College leo takonka wapapa watu uzakuja yoma weleka Bible magira pamwamba mwamba suma enda ijipi mtite hivi ni wana wa Israeli pikani nyama yomuti ipatu semba unuza kuti zona kuti titengeza mechimuka bana titenge kosa tichose mwazi tiike mpoto tipatuse kosa imati
Bwana wa Israeli kwa kama muteye lero itio banji basi wakote kuri vitu vya kuliko chose wa mumara kosa yetuka mutia usu panja uyu usu kagenda mumara u ibi vitu zibabwime roba upuza uta bwatusa kwa muliro jepe uona mutima tumbo ya nambika kumazi kati apa ero jepe usaona roba kako ili mukatu ingena pali pose panyama tuone ngatu zaidi yeja kutukuja utuja mso ati sepeka kuino inuka baba ni chani chinu katia stina fine matumbo so tongiozezo matumbo wayangena mnyama soup na kukurawa wa spice sikufunika yakana kudara spice kudara jana. That's why akamabuti osa patusa ishwake ni chambi taona waneba wali kusema mapatusa so ipwa awa wali mapatusa na weba ipwa kazo wasitie na webezo patusa mayo ukaenda kumakomandosi ugu kumakopolo wasao besali wapatusa marobeni kama so ipwa atawa why upatusa diabero kama wapusa Bible speak says nikupatusa supi funika mustatari yuti doctrine ya Mungu. Amen. That's why by the grace we are saved. Akasirisha tile tani changu apatusa kutembatira muro na kisomo kubibikira kumozi utwara mumara. Amen. Bwana wa Israeli wanakonga watamba utikulipa kupatusa bwana wa Mungu. Okay, tambera nikushoka tapo. Okay, tambera nikushoka. Nipasako na ngapamenda mapwanya mabozo maji tukakwanja. Nipasako Exodus 12 verse 46. Verse 46 ni vile ulijinali kuchitika kwanja. So aya makachisi yoweli kuchendo makachisi wale wa Mungu kulikupa parmeni kama zote katika pesa 5 seconds is a political receipt eroti play umbera tabati ibwata why ibeka ibwata that's why mukakara uzabela ma assistant pastors matikozi why body makala na chikuru cha miliso usiwe ingati poto ibwata pamuliro poto ingati ibwata pamuliro wana wa Mungu ima kunika wa cheki ikavira ikusu na iburu otaiga so wakunika mtu pafupi utila moja beba so wafarako na liti wapusa tiafika patiseo kurupuko kusai kwemuli wote kepata wapusa kunoenda ikula mairo watu wanapera ikatakuti pera uono inapwata uko wakama utina pwata badi basi wa usina weti ya kutina pwata wakama jabati kupinga uyenda nene ukambira wakama kupinga uyenda kuliweta pita na yusi nidame kuweta pita na yusi sekerediwe adabwa msongole sepetele ane baba nishikwa so aito oranga na kusongoro kulize so takumana besi taka mama hii kwa sasa msogole na msogole sema chani atamsogole ibwata wapatu sabanyamata walibeti fundo diponso walibe uresi ukawauza mkali wapatu saso walikudu bati Bible ikanga kuti osabwatusa mumazi ukabwatusa mumazi i doctrine yaonongeka ziza prumusa watu goma isaononga watu tentite kosa yoshoka hena kama ulipoinja tentite masamba yowawa pavumbi
masamba yowawa yapera pati nanga kukushoka kukutisayadi suze wadipa mena ushoka nyama ya kosa ipera kumpya nikuwa uona pocha kosa mwishoka ipera kuwa matupi mazi ya choka mtupi mwazi uchoka mtupi muliro ushoka imwembegeza kutya kazi kushokerwa kwa kosa ni kufutisidwa kwa Yesu Kristo apwera pasikora pasi mwakosha muliro mukasiriza matenga tupi lake mwalika kwa muliro mwazi uchoka mkati matupi la Yesu mazi achoka mkati matupi la Yesu ili mulipize munora meno kuleta masamba yowawa pafupi kuti ipya chape tifuna tikukesule ukaona kosa idali kushokerwa ndi bana ba Israeli nitupi la Yesu Kristo wana wa Mulungu lidali kusuzidwa pasikora pasi munatenga mkondo kurasa ndiposo mwazi unachoka munatenga chisoni cha minga munamubalika kumutu mwazi unali kuchoka kodi simunashoke kosa yopanda kumabiko pamara nitupi la Yesu Kristo romani nali kutendo itantawi sima proira yokwira pa mseo paroti kwa ene mashoka ayi wana wa Mungu nitupi la Yesu Kristo. Amen. So ukaona afutika Yesu mukaona mumu kwezeka pamtanda maneo siyankena mumu menya mbama mumu tunyamata tupira kosa lipa muliro lishoketwa ukaona mapika patigao chokutya mwatya tupi ndiye pajapamene uona kuti Yesu afa auka chape atuma sopa zitasiwanda kalalikile cholalikila ulinacho siku ya leo because ninauka tia utenga umenileta kwa iwe siku ya leo utaona anafa ndiponso anauka pokala mutunzi wasiku zinali kuchitika kutana lero tinalikila utenga soko mwenili kunalikila utenga ukutya bwanji pafupi pali masamba Isaya pia masamba moza chetu hapa kuti tione kuti nangakudya tinali kudya pa nikuna upezepo ija 12 7 and 8 nikuna pali masamba tikwireko masamba pang'ono chabe 7 8 verse 8 azao chenyamayo ndi kudya usiku omweyo ndipo azaidye ndi buledi wopikidwa popanda isiti pamodzi ndi masamba owawa. Masamba owawa yafunika pali aliyense omwe akudya mkate omwe nili kukupasa siku ya leo. Because aliyense anadya kosa iyi panthawi ya Pasika mu Igupto anali kudya ndi masamba owawa. Amen. Bana wa Mulungu, siku ya leo nifuna ingati unakala osakonzeka pamoyo wako. Ivesi nifuna kuti pomwezi kupita ndikukula pamozi wa Mulungu ndikutumikira utenga wa Mulungu. Ivesi osaita Exodus chapter 12 verse 8 yomwe ikamba kuti itya kosa koma pomwe ukutya utenge masamba owawa pafupi ndi ukatya so masamba ya wawa watya kosa. Isi zisama pamoja na kama kudala bachamba ati aliyense omwe akutya chokudya chili na mpilipili ingatali ku next door
semba watu wayuku wakutia kosa yomanti kutia pano so sembe stimbela betimbela chomanti mabeka pa muntu omwe amatia kosa ndi masamba owa usambela kebe Mazi yalikuti Zambira mwasanga mauni Mwasabira mazi mwamsanga msanga Mwasabira mazi mwamsanga msanga Kosa na masamba yowa Kosa na masamba yowa Waka wake msogoreri Katu machimero cha kosa Katu nyama ya paka maniki mkama masamba yowa ya ngeni Yende na pamosi Ukaona upakisa nyama mkamwa masamba yowa yachegwa kugenda Supervisor aliko pakumu azakuza mtiaye msogoreri nyama ya pakisa masamba yangene jepe una utoke mose na ipe lakani masamba yalikuti kai vima karabi na mwani tipitia pambili pilipili kala yo kaya nikutenga chame spuni pafumu msogoreri wa sushamanini ka spuni la bosi socha hape msogoreri tii katu nyama mabumu katu. Yes, sembe wali umu. Diabo mwewa chida. Unaza mudi chongo yumetimbe na sembe tima imbe. Wea kutia mkosa na masamba yowa. Paneba paja wakafuno pempela. Mapempele kwe yaja. Sembe niyamene. Mapempele yo marandire. Yo mapela kuti sunga kone tulu so. Lelo na tamba kuna bera ati apostoli pa bebeli kana office mkuu service yao ya 23 wala mkusoma kwa ina tunapanda weka makwala ya mfiti kwa mena uko paki tena aimira profita yezonenera na yuona mfiti yako mfiti because inapanda makwara kumazi Fiti ya ipanda makwara kumazi. So, nikuna imewenye mafamili maone na wajama tuwashitoku lete wakaya machoka kuti kaya mdogo na mapempelele kwa nyumba pata fiti za wafuti. So, imewenye wa nyumba manje bana, watate na wamani imilidani kusogoro kama nukuti fiti unapanda weka kwa mene uko sunga makwara yako siji kufuna muna munyumba yeni na dirikone 23 mouse na bwana na kama mae sembe mweze masiva fuiti tieyo yeye kuza ni peku kamba hiyo ma problemu ya kutipa emiri na msogoro yebe ikumbuya ikuza nutika sote ani muzika mazo hiyo ndiye fuiti iku so inachokapo wose makara masifwiti kwa tu karibe kuona ama watu hapa kuna kumenyana ndi satanai simu kuna satani ona kwa meli wa maheni ona utenga wa meli wa kuti for example tia titeso uziwa hapa palinganga isi nganga sisiwa makwara yosi yaka ubudo upanda umfiti waenda kungangai ya kupasa kwa face waenda kuri ya kupasa bel isi kuri bose wabasiriza te ona mungaza karafiti yochira bose mataniti kwa bitamai enda kusababisha ni leo so kuna satana tipi kampandisha na umazi iya iwa kumazi ya tukubandizana kachana wapinda basi pa Frank you are baptized enda kuwashita leo iya Yesu ni mwana si Mungu enda best day akuti Sabbath sina sie ikalipo ndale enda kulaya ngapera mapete leo wakapatu yanda grace balichakumi tikesura kwenti zaenda nikuti tendo kasilisa iwe kusuguka machecha ya mbele kama disciple na Satan ungana Satan mkuu wote na Satan anabiwa na Mikaeli bila kusuguka kwao kwa kusuguka
wacha vizimba vosi anasiana ndiwe nanga ikuru maji bakakuona soje ukweko kama sindiye wacha bakara kuchibonya ati ni wabe bachatuzo ndaba TV ati ni wabe osa yesa kunena lero kulibele jana General da John Chemi wadi murumara kama General so bana Mungu kotini wamene utenga so wajenga kwenda kutia ngosa ndi masamba owa simbendele kuvetebe siko Mungu popeza lero friti anitia kako siko Mungu popeza friti zetu kwa kudo sebesina ile kupita hapa sebesina ziwa kini amen siko Mungu lero na gondela karembura sebesukuru sebesina ziwa karembura ile pesa otisiwa siko Peter apepe kwa sokuti nipepa kwa ni mkade mfano Mungu wasi wakuti mfana akakandiwa zarefuka tena kupasa mawe ya chini piki sozo kuza utamfana ukabwera utembe ukapata usaibana kulipiki sawa uolimpikisa Peter Mungu atacha siko kwa Mungu because must restore chikurubiko chako there is olukali wa moyo akuimbika ukakona so ukakuimbika kutima iroka mtokoze kuti siko because the simple kunifuna seminari na Peter mwamini pale Peter helps pili why ifunika pomati kuja tubira Yesu Kristo kazi taona wonse wanapasiwa uteka wakuti wanalikile utenga wachongo kulipa kufa na malaria mtani kulipa kufa na pipi kulipa kufa na friti wakukoka tera hizo wafika tena penis so utamdala wanalikira maniku uteko ikamutu wako apatifungo kesa leo ufunika kufu koti ungatapwe kujanya matabaina kitachacha wena kunu wanipa hili iyai wapamba nalikira utenga wachoona wapa zimaja lauti kosa na pipi yende la pamozi so ukaona wakukoka so mtutenga wana likira nuwa mpwesese nuwa mpusa maniki nuwa mani miara mutebe miara si wajabe kuti masamba yo wawa yama koka iye omamu kia tumbira Yesu Kristu chona ika tutenga wa unatira si wamene kwa tuwa saka kukonga na miara hata ya chani wazi wajikuru msemu boti na wewe day so ika tupepera membele yopisa friti fire in Jesus name zisega zote atiri pamozi wanaisimae ufutikira jani diwa friti na hiyo that's why ukapa kuti friti ni kungo zipaya leo kazina uzipaya mayo uzipaya futi na maza na next week uzipaya nyamuka iwe wewe ukukia tubira Yesu Kristo tima sabaoa uo ukakapa champiso chitende chose chikutea sina so ndani mfarisi mafoni mtamba wete etiti na watezi kama yeye atakapa ni mfarisi mfano majini asina machosa hapo so ndio wana kusevinga siwanda haya kusevinga mfarisi so that ukatuma tabe bakusiba kwa sababu wamenda kufanya wanizokuza huyu mfano Reda mwanani pesa kurapera kunyumba kichocho kwa watu watea sina wakamba titine muyuda Nchani atuteka umene ndilali kila kuticha kubiji chosobe sawa wakamba tindaso so hapa wakamba ati muyuda abwera ati very good wakalipe izapa na time ya kutoka kuona so mwe wanachitira Steve kumuona so meno ya moja mbona kama makurumbe leo wakamba ati ndio cha bebiara cheti ndio bebiara ndio tisimuona mfano hapo ndio disappear kukutama na miara wakutembea tani na miara then ngakutema wana miara so usiwa kuti okay kosa na masamba yoma lero pempero yako sika si jaya kutifaya baka gesenda ukabaje kwa siko Mungu tembe uona kututenga distinction bachito ya Mungu mwana kutuku because ikatipita mchira ya mbele
uziwa kuti ndi ku right way. Amen. Siku la mama tikabwera kumana tikwira why stipunika kuphwanya bozo pomwe tikutya. So pitirizani kuti satira ndi kukonga utenga wabwino ndisatalipisa utenga ndikula kuti wanthu akwanisa kulingalira utenga wabwino mkate wabwino. Amen.